هەر لە سەردانی سەرۆک وەزیرانی عێراق محەممەد شیع سوودانی کە بۆ ئەڵمانیا سەفەر دەکات و ماوەی 2 ڕۆژی پێدەچێت و 2 ڕۆژ دەخانێت سەفەرەکەی لە شاری زینگسی ئەڵمانیاوە لەلایەن مەلا عەبدوڵڵا ئەندامی ڕێوەبەری کۆنفدراسیۆنی کوردانی دیاسپۆرا گفتوگۆ دەکەین سەبارەت بە ئەو سەفەرەی کە کردوێتی محەممەد شیع سوودانی بۆ ئەوەیە کە لە ڕێگەی سکایپەوە خات و لەیلان لەگەڵمانە. ئەم کاتتان باش خات و لەیلان، پێش هەموو شتێک با بزانین چەندە گرنگی هەیە ئەم سەردانەی محەممەد شیع سوودانی بۆ ئەڵمانیا لە کاتێکدا کە ئەڵمانیا چوارەم وڵاتی بەهێزی ئابووریە لە جیهانە. بله، سلاوش بۆوە وش بۆ بینەران و سپاس بۆ بێ دەرفەتێ. بله، بەرێز السودانی تێ سەردانێک ئۆروپی دکێ و یەکەم وڵات ژی تێ ئەڵمانیا سەردانە ئەڵمانیا دکێ. ev signalek siyasî giring dide got her spasî bi spasî û bi çavên mezin li piştgirtiya Almanya ji Iraqê re di dema terorê dikin û her wiha pêwîstiya berdewamiya vê piştgiriyê didin xuyanîkirin. Birêz el Sudanê tê Almanya îro سردانا سروک وزیرێمە ئۆلاف شۆلز دکه و هەروەها سەرۆکی ئەڵمانیا بەرێز فرانک ڤالتەر شتاینمایەر دکه. بەرێز ئەلسودانی هاتووە گرنگ ڕاستی بخوارتی gelek mijar hene êgol ser wana bi hikûmeta Almanyê biaxivin wego got yek jê berdewamiya piştgiriya Almanya ji bo hem serbazî hem ewlekarî gelek mijarên dijî hene. بەڵێ باشە خات و لەیلان، ئەوەی کە خۆی محەممەد شیع سوودانی لە وتارەکەی پێش ئەوەی کە سەردانی ئەڵمانیا بکە باسی کرد، یەکێک لە پرسە هەرە گرنگەکان کە گفتوگۆی لەسەر دەکەن ئەو یادداشتی لێک تێگەیشتنێک کە واژۆی دەکەن سەبارەت بە کارەبا. ئەمە یەکەم جار نییە کە حکوومەتی عێراقی سەبارەت بە کارەبا لەگەڵ ئەڵمانیا یادداشتی لێک تێگەیشتن واژۆ دەکەن و ڕێکەوتن دەکەن لەسەر. ئەم جارە سەردانی محەممەد شیع سوودانی چ جیاوازێکی هەیە لەگەڵ سەردانکردنی سەرۆکوەزیرانی پێشووتر کە مستەفا کاظمی بووە؟ هەر لەسەر هەمان پرسمە بەستمە. بله، ev mijar çend mijarên giring hene êgol ser maseyên tê xuyanîkirin rastî wego got hem ji aliyê ewlekariyê ve piştgiriya serbaziyê elektrîkê û gelek mijarên dê lê em dizanin berêz Elsudanî dema sûnda Serokwezaretiyê de gelek soz dan, yani karekî reforma bi nûjen bikir vê hikûmetê û vê dezgehên Almanî Iraqî. Rastiya meselê çi ku ew tenê bi xwe nikare vê reformê bike, yani pêwîstiya wî nav alîkariyê heye. Hikûmeta Almanî yani hûn zanin wek Almanya dewletek nav NATO de tenê heyan ha bi biriya leşkerî û wek herwiha kompaniyên Almanî alîkariya Iraqê dikirin, wek Gîts kampanî hebû. Lê ez dibêjim ev rewşan û ev atmosfêra giştî got li cîhanê dawdayî Sudanî tenê bi xwe got nikare vê reformê bike got bê alîkarî be. Ez dibêm tiştên nû hene, yani ji dervî ser masê tiştên bin masê jî hene. Yek ji giringiya dijwarî a gol wek gelemekê diriya Elsudanê heye ew rol û bandora Farisan ser Iraqê got çi hikûmeta hetanha hatiye nikare tiştekî reformekî nû karekî nû bikin ji ber ev bandora xerab heye. Ez vêm guhertinê nû çêbibin ev rewşa got dengên bilind tên îro dijî Îranê dijî Farisan evaya wê tiştekî gelekî baş bû alîkar bi berêz Elsudanî re bû
ريفورمكنو العراقي بدو يعني بەڵێ خات و لێلان چۆن ئەتوانێت عێراق لەم سەردانەی محەممەد شیع سوودانی بۆ ئەڵمانیا سوود وەربگرێت لە کاتێکدا کە ئێستا وڵاتانی ئەوروپا بە قەیرانێکی وزەدا تێ ئەپەڕن و بە دوای جێگرەوەیەک ئەگەڕێن کە وزەی لێوە هاوردە بکەن بۆ وڵاتەکان و عێراقیش ئەو توانایی هەیە. محەممەد شیع سوودانی ئەتوانێت چۆن ئەو دەرفەتە بقۆزێتەوە؟ ئایا دەتوانێت کارێک لەو بارەوە بکات؟ شخوا ev a giring yani binarî name baş bi gozanin bi çawa vê serdanê ji xwar sûd jê bigire ji ber ev serdana vê demê de ev dem gelekî giring bû wego min got dengê bilind em dibînin dijî Farisan li rejîma Farisan li Îranê dabniha ev rewş tune bû me çendîn caran dixwest Almanya bi vî hawî tiştekî dijî Îranê nedgot ana ev rewş hatiye guhartin berî çend roja serok wezîra me dereve Annalena Baerbock daxuyanî kirin got bi civîna NATOyê nû de wê ne tenê ew pazdaranê Îranê deyên ser lîsta terorê belê gelek sanksiyon gelek ceza ji kesan û rêxistinên Îranî jî dixwazin em dibînin berî çend roja min raporek dît got Zelensky gotiye gerek em dijberiya Îranê bikin got alî Ukrayna dike bi drona bi çekan yani ev dengên ana nû derketine ev tiştên nû got hatine holê gelekî alîkar got Sudanê alîkariyek baş Almanya bixwaze û rolek siyasî jî wa hebe heger ne eşkere bijî wego min got di bin masê de bijî lê wê kar bi sûd bigire û alîkariyek baş hikûmeta Almanî ve bigire. بەڵێ زۆر سپاس بۆ لەیلان مەلا عەبدوڵڵا ئەندامی ڕێڤەبەری کۆنفدراسیۆنی کوردانی دیاسپۆرا لە زیگنی ئەڵمانیاوە لەگەڵمان بووی. سپاس.